Ku itariki 10 z'ukwezi kwa 12 ku munsi w'ejo nibwo M23 yatangaje ko imaze gufata Uvira. Ibi byateje ikibazo gikomeye cyane ku gihugu cy'u Burundi kubera ko umwanzi bari bahanganye atifuzaga ko yafata kano gace yamaze kukegukana. Nkuko mwagiye mubyumva ku makuru agiye atandukanye, u Burundi butejwe impagarara n'irifatwa rya Uvira na M23. M23 ukimara gufata Uvira yasabye ingabo z'u Burundi kuba zakerekeza mu gihugu cyazo, inavuga ko nta kibazo na kimwe bafitanye. Reka tubanze tubyumve. Iri ni itangazo ubuyobozi bwa M23 bwashyize hanze bubwira ingabo z'u Burundi zatatanye hirya no hino mu duce twa Uvira ko zikwiye gusubira iwabo, ko nta kibazo bafitanye n'abarundi bahoze ari abaturanyi, ndetse nta n'ikibazo bateganya kugirana nabo. Icyo babasaba ni ukuza mu mahoro bakabaherekeza bakabageza mu gihugu cyabo cy'u Burundi. Reka tubyumvire neza umwe mu bayobozi ba M23 abyivugira. Naomba kwa jeshi la Burundi ambalo liko mjini hapa wamejificha kwa manyumba waweze kujitoa ili warudi makwao. Njia kwenda kwao inajulikana, warudi kwao. Sisi hatuna shida na Warundi, sisi hatuna tatizo na Warundi. Warundi ndio walikuja kwetu na hawa Warundi tunataka warudi kwao, warudi wachukue wakoje wakutana na majamaa zao. Sisi nao hatuna tatizo na wenye wako milimani tofauti, njia mbalimbali, nao tunawaomba pia washuke waingie kwa frontier warudi kwao nyumbani salama. Sisi hatuna nao shida na hatuna tatizo na wananchi wa Burundi kwa sababu sisi ni wajirani na tuko majirani tangu miaka ya kutosha na kutabaki. Yitwa Byamungu, umwe mu bayobozi ba M23, yasobanuraga neza ko nta kibazo bafitanye n'ingabo z'u Burundi cyangwa se igihugu cy'u Burundi muri rusange. Bahoze ari abaturanyi ndetse bazaguma kuba ari abaturanyi. Icyo babasaba nuko ingabo zose zatatanye hirya no hino zakikusanya zigasubira mu gihugu cyabo cy'u Burundi. M23 mu gihe arimo gufata utu duce twa Uvira yagerageje gushyiraho n'inzira yo kuberekeramo ifasha abarundi kuba bakambuka bagasubira mu gihugu cyabo. Ubu bwari uburyo bwiza bwo kuborohereza, kandi koko nibyo. Ariko nyuma y'uko imaze gufata Uvira byakomeje guteza ibibazo bikomeye cyane. Ingaruka zamaze kugera ku Burundi, ndetse byanatumye ubuyobozi bw'u Burundi buvuga ko byanga byakunda bugomba gufata izindi ngamba. Ingamba zirimo kuba zakisubiza Uvira, ndetse ku munsi w'ejo ubuyobozi bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo cyangwa bamwe mu bagize igisirikare cya Kongo bakomeye biravugwa ko bafashe indege bakerekeza mu Burundi. Byose no kugira ngo bige uburyo bakisubiza uyu mujyi wa Uvira. Bamara kuwisubiza ubundi byibura bukajya bwagira agahenge ukongera guhumeka neza. Mu nama bagombaga kwigiramo strategy bakoresha kugira ngo babashe guhangana na M23 yigaruriye Uvira, bongere bisubize tuno duce. Ndetse ntago ari bo bonyine gusa, kubera ko bivugwa ko n'ubuyobozi bw'Ububiligi bukomeje kubashyigikira muri iki gikorwa, ndetse mu byo bemeranyijwe harimo kubafasha mu bijyanye n'ubutasi n'amakuru yose yabafasha kugira ngo babashe kwisubiza kano gace. Ibi bikagaruka ku kibazo cy'ejo cyabayeho mu Burundi ubwo indege y'Ababiligi yashakaga kugwa ku kibuga cyegereye ahangaha Uvira. Yari izanye bamwe mu bo bagiye gufatanya mu biganiro bitandukanye byiga ku buryo barwanya M23. Iyi ndege yakomeje kuzenguruka mu kirere, komunikasiyo iranga cyangwa se gutumanaho biranga neza kugira ngo indege ibashe kuba yamanuka igwe kuri icyo kibuga. Bivugwa ko iyi ndege byaje kurangira igiye kugwa mu Bugande, ndetse bikaba bivugwa ko cyari ikibazo cy'ikirere nk'uko ubuyobozi bw'u Burundi bwagiye bubitangaza. Ariko amakuru agenda avugwa nuko atari ikibazo cyo kuba ikirere kitari kimeze neza, ahubwo ko bivugwa ko M23 ishobora kuba yarashizeho igikoresho
airplane GPS jammer gituma indege itabasha gutumanaho neza naho igiye kugwa. Ibi bikaba ari byo byatumye indege birangira igiye kugwa muri Uganda. Ibi ni byo ubuyobozi bw'u Burundi bwavuze, buvuga ko ikibazo cyari cyabayeho ari iki kirere, ariko n'ayandi makuru akavuguruza avuga ko M23 yashyizeho igikoresho gituma batabasha kugirana itumanaho ryiza kuri iki kibuga cy'indege kiraha. Ndetse ibi ngibi byakomeje guteza n'igihombo gikomeye ku Burundi kuba M23 yamaze gufata Uvira. Ingendo ku kibuga cy'indege cy'u Burundi zakomeje kugenda zihagarara, ndetse bamwe mu bagize ibihugu bigiye bitandukanye bikomeye bari kuburira abaturage babo kudakomeza gucaracara muri iki gihugu cy'u Burundi kubera ko batizeye umutekano waho. Ibi bikagaruka ku kibazo abasirikare b'u Burundi bagumye muri Uvira bakomeje no guteza. Nk'uko M23 bitangaza, iravuga ko abasirikare b'u Burundi bagiye batatana hirya no hino, batangiye kwiraha mu baturage babagirira nabi, ndetse bivugwa ko bagiye baharasa ibisasu bikomakomeye cyane cyane mu gace gatuyemo abanyamurenge, ndetse bikaba bivugwa ko bakomeze guhohotera aba bantu nyuma yo kuharasa ibisasu bigiye bitandukanye kandi bikomakomeye, abaturage benshi bakahaburira ubuzima. M23 ikomeje kubihanangiriza, ibumvisha ko ibikorwa bari gukora itabasha kubyihanganira, ndetse ko igiye guhangana nabo kugeza abaturage bo muri aka gace bongeye kubona amahoro. U Burundi nk'uko buri kubyemeza buravuga ko byanga byakunda buri buze gukoresha imbaraga zose z'umurengera bukanyaga M23 aka gace ka Uvira. Ariko se biraza gukundira u Burundi? Nimba u Burundi bwarafatanyije na Wazalendo, bugafatanya na FRDC, bugafatanya n'abandi bagiye batandukanye kurwanya M23 kandi bikarangira babanyaje kano gace, ese irindi banga u Burundi buri buze gukoresha kugira ngo bubashe kwiyegurira kano gace ni irihe? Abantu bakomeje kwibaza byinshi, ndetse muri aka gace ka Uvira bigaragara ko byanga byakunda nta mutekano abantu bakizeza abaturage bahari, kubera ko Burundi nimba bukomeje gutekereza kuri iki kintu akanya kariko kose bufatanyije na leta yo Kongo buraza kugira icyo bubikoraho. Nubwo wenda bitatanga igisubizo wabifuza, ariko n'ubundi birumvikana ko M23 iryamiye amajanja akanya kariko kose kuba yahangana na leta y'u Burundi ifatanyije na leta ya Kongo, ndetse no ku bufatanye bw'Ububiligi. Reka dukomeze tubitega amaso, turaza gukomeza tubashakira amakuru yose arambuye, tumenye uko biri kugenda, kuko turi hano kugira ngo tubahe amakuru agezweho kandi ku gihe.